Miss Waldam Ming Tabiri Basumbu Yumnam Anuradha Devine Kono Krumzari Housing Maroi Bapalda Senapati District as in Nagalin Ge Kono Kohima the Gitadana Hiram Kudinda Sakotarang Kitabak by Kanaba Lenga Kanaba Hore Haina Chief Minister and Bidena Haikre Kumbudra Mapalak Suba Free India Ge Anniversary Pangtokre Police Commemoration Day Tharam Pangtutuna Lekidaba Police Personnel and Mapamda Hakalekatam Dunaka Kunaba Urkre Lunana Kunsuba KSS Lehaudevi Memorial Super Division Football League 2022 के winner YWU Kaksana Oikre House of Sanone Pizari Se Minister and Birena ngasi Senapati Public Grounda Pangtopa Tharamda Project ya Urebo Yung Tangbak Lunana Kaya Amana Sangakre District Headquarters Senapati Nasindana Pangtokiba Tharamda Works Minister Govinas Kontosam Travel Affairs and Health Minister Lepau Hauki Transport Minister Khasim Bashum Hills Area Committee के Chairman Dinganglung Gangmai MLA Singh Losi Diko J Kumo Sa Karam Siam Kongkamp Robindro District Level Officer Singh Village Authority Leader Singh Civil Society Organization Gimil Singh Travel Leader Mahiroi Singh Amadimiyamna Sarugyaki Tharamda Wangaladuna Chief Minister and Birena High Manipur gi Chingi District Singh Manungda Ama Oriba Sanapati District asi Nagaland gi Konung Oriba Kohima dagi Tatana Hiram Kudingda Chakotharang gi Tabak by Kanaba Manipur Lenga Kanabalede Chief Minister na Makata Kibada District asi da Ladiba Tongan ba Purap Singh asi Yelho Masana Singh da Thawai Yauzaba adugi Yanglaga Lupa Crore Taret Lag Yangkai Changna Indices Game Kaktagi Oiba Stadium Ama Sanaba ngasi Udoy Uyung Tamlagani Hariba Stadium Asida tay sports ki event sing so pangthopa yanaba stadium asi international ge thakta sangakari Senapati Public Ground da sangat chagakadariba amadi ngasi Urebo Uyung Tamliba Stadium asi kumjali sangani kunmari da pangthok kadariba Lok Sabha mikhan ge code of conduct lakjingai da lokshin gani district asida leidiba tonga ba purup sengi pukai ama oina leho gadariba stadium sing asi sanaba matik saba contract khanbiu masida Kangna Chanaba Natraga Politikangi Ital Amata Changan Bayaroi. Stadium as a quality lena, Sanaba Miamna so can Miang, Jangba Matota Hake. Senapati si Kohimaga Kainaba Kohimaga head next weba. Adna Kohima the state Amagi capital Wibanina development layer at the interior part of the vessel. Aduna Dikone ine. Ekoi khana basi khamosane Senapati si comparable to the state capital of Nagaland Kohima MSTV Kaksange founder partner Mayang Lambam Ipomcha Kakseng Kongnang Lamtai Paring da Lebana ngarang October ge tangkun sagon chanumite khangkhangogdana Manung matam sadana lekhidabada MSTV ge founder partner Sengh amadi staff sengge awaba phungdapagi mifam mangase MSTV ge office da pangthokre mifam aduda lekhidabagi mafamda ikai khunaba utpa oina minute ani 2 minute lephi amadi lekhidabagi imang manung ge awaba dasu saruya zakhi National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities Sekandarabana Intellectual Disabilities Singda TLM Kids Lemna Pinana Bagidamata Darkas Kauri Maramasina Kakchang District Asagi Manungda Ladiba Disabled Singna Disability Certificate Puraklaka Kakchang Municipal Council da Ladiba District Social Welfare Office Kakchang Dagi Form Laurabayagani Pharmacy Family Income Chahida Lupalisang Kunithoy Dagi Taba Disabled Singna Logadabani Aduga Mansilaba Form Singdu Chalibata Octobagi Aroipan Numate Tang Contramatoi Pawing Manungda Tazanaba District Social Welfare Office Kakching Nathropa Jerolamana Kangalagli Provident Government of Free India RG Hukumati Azat Hingi Humbudrama Palak Suba Anniversary Ngasi Morang Daliba
INA Martyrs Memorial Complex da ngasi Netaji Subhash Chandra Bose ki mitamda leishu katna ikai khumna ba utna pangthokre. Department of Art and Culture Government of Manipur amadi INA Advisory Committee ga punna khusamna duna pangthokiba thoramaduda Manipur lenga ki Education Minister T.S. Basantokumar chief guest Moiranga Samra constituency ge MLA Thongam Santina Functionant President amadi Art and Culture Government of Manipur ge Commissioner M. Zoe Singh IAS na guest of honor oina saruya ke. Tharong mari lainana Education Minister T.S. Basantokumar na pondoki bada lisang machama panipu tareta Pangkiba independence as a provisional government na thengna kiba land khongjang kaya adugi fal oina pangkibani. Provisional government of Free India as a India ki freedom struggle da yamna chawna thodang laukiba mani. India wo freedom fangnaba makal kya ge khongjang kya changsan ke. Netaji as a ba wakal laiba luchingba amani maki wakalonda ningtaba haibase niraga lawgadabnate namdana mungadabane haibasma yamna chumbane aduna maram oiraga British ke mayuktagi India bo freedom ba phangangadabane haiduna chawraba army tank ase semkibane haijaningi haina makhata ke ngasi lebaka sida pangthongnariba police commemoration day gi Thauram Kaksang District Police Nasu Sinduna SP Kaksang gi office complex ta pangthokrai Police Commemoration Day 2022 gi ngasagi tharampa aduda SP Kaksang Srebat IPS na luchingduna mathau pangthokpada leikhidraba Kaksang District ge manungdagi police personnel target Mayanglaman Chauba Deputy SP Apokpa M Rosoras Kaksang Marangthem Laikai Haining Subam Lukoi Rifleman Apokpa Ais Tomso Kadak Mamang Laikai Naurem Kesho Constable Apokpa N Acho Kaksang Mayai Laikai Yaikhom Pareng Sapam Raskumar Constable Apokpa S Navakumar Sugunamayai Laikai Chongtham Risekanta Apokpi CI Santi Thaunazam Mamang Laikai Maibam Kantakumar Apokpa Maibam Lukoi Tesbor Maka Laikai Mayang Lambam Sam Kumar Apokbi Kainatambi Kaksang Kongnang Mari Phangba Photo Singda Srebat SP Kaksingna Lusingduna Police Officer Sing Amasung Imung Manungki Miyosingna Hailei Katpa Amasung Levakasigi Oina Mathau Pangthokpada Lekidaba Personnel Sing Kudimaki Mafamda Janan Salute Bituna Kaikunawutki Tharamadugi Sarukama Oina Kaksang District Manungda Leba Matau Pangthopada Lekidaba Police Personnel Tariki Imung Manungda District Police Kaksangi Maikidagi Asamba Kudon Port Tamduna Ikaikunabasu Utki Tha Kudingi Om Sabai Irai Numeta Kudingi Pangtokuna Lakpa Miangi Numet Tauram District Administration Tawanasu Sindurangasi District Asida Ladiba Miangi Kudong Sataba Kiabo Haktingnana Kangdokpa Ngamnanaba Pandamda Tawan DC Complex da Leiba Counting Hall da Pangthokrai Tongan Wakate Chamaga Contractore Romb DC Taubanna Kananabagidamaka Lokatke Ngasigi Oina Haukiba Miangi Numita Wakalaba Mio Karake Benefit Piba Oina CMST Kat Nepal Nupi Tarada Ujala LPG Gas Connection Amasung Mio Tarada Putis Sapti License Kusinakre Amadi Fishery Department ke Water Testing Kit Singi Yauna Tongan ba Department Singi Kudong Saba Singsu Panganba Ngamle Haidaduna Tha Kudingi Pangthokliba Miangi Numit Asida Miamna Isa ge Wakat Sing Pudana Lapiu District Administration Naso Miangi Pangpam Thokpa Panganaba Honazage Haiki Bistonpur District ke Onasu Ngasi Miangi Numit Thauram District Administration Bistonpur na Sinduna ngasi Bistonpur da Leiba Kiamba Ningsang Sanglana Pangthokrai Miangi Numit Thauram pa aduda District Bistonpur L Brikamp Assistant SP Bistonpur LO Saitam Takelambam ADM ADC CMO AC to DC SDO Video Amadi at a district level officer Sangsu Saruyaki Thauram District Asagi Tongamba Municipalities Amadi Gram Pansayat ke Lakpa Praja Singna Makoige Awata Apam Pamda Amadi Ate Tohoningba Tabak Singh Marilainaba Official Singda Amadi DC Bisnopurda Pungdopage Kudong Sabapiki Kimaksigi Miang Makada Tangta Day Observation Committee na Haukiba October Tang Taratruk Tage Hauduna
Thangta for an ethical way of living haiba pandamda thabum ama chupna sathakadaba thangta awareness program gi sarukama oina ngasi taruk chanba numita morangda laiba advanced public school da thangta gi matangda awareness program ama pangthokre ngasi gi tharamadda M Jugindro GB member advanced public school morangta bremsit senior instructor Kimax Leighton Temp Dharmendro Maite Chairman Thangta Day Observation Committee na President Member Oina Saruyake. Theatre Center Manipur na sinduna ngasi yes kunta Police Lander Laiba Manipur Dramatic Union da Humpunipan Suba Manipur Theatre gi Thauram Pangthokre ngasi gi Thauram pa aduda L Tompisak CMM Manipur Theatre Cooperative Union na athoiba mitung Theatre Center Manipur gi President Aware Panaba Padma Shri na Thauram Mapu Sanginatag Academy Awardee Loinana Manipur State Sumanglela Council ge Lifetime Secretary Sagrapam Hamantana Kanaba Mituina Sarugake. Tarongi Sarukama Oina Handak Sahigi Oina Sangaraba Mioi Honda Theatre Center Award 2022 be the Naika Kunaba Utke. Lalit Ningsang Kudol Lisangani Kunitoigi Srimati My Momp Ngangbi Koisnamp Ibe Chaubi Ningsang Kudol 2022 da Sanglapamp Ibo Chawa Sarmada Amadi Sansamp Kobon Ningsang Kudol 2022 da Guru Mayum Jadubani Sarmadalan Thoke. Tarongi Manung Chana Architect of Modern Manipuri Theatre Haina Sakang Biraba as Laleke Photo da Highlight Katanai Kaikamnaba Utke. Ngasige Tharamdugi Tharap Mapuge Waral Piraduna Theatre Center Manipuge President So Oiba Padmasri Naba Warepana Haikibada Lairiba Artist Singna Awa ana thidana hona birakpa kaya asina malemda Manipurna art amasung culture gi lamda atauba phida ama kanbangam libani haibada haiman batholoi haiki Use heart for every heart haiba thimda Chief Medical Officer Tawal Dr. Wainokulna adhobe mitung oiduna ngase Primary Health Center Khongjomda World Heart Day pangthokre Dr. L. Lalikumar District Malaria Officer Tawal Dr. L. Lalikumar Amadi CH Basanta District Program Manager District Health Society Tawal na Mataksana Tharamapu Amasung Akanaba Mitung Sing Oina Sarugia Kiba Tharam Aduda Medical Officer in Charge Primary Health Center Khongjom DH Samanandana World Heart Day gi matangna mapungoi ba warol piki Dr. Y Nokulna Aikoge heart pana thamna da bugidamakta chang naina haksang sajan tabiu aikoge punsi mahingda ohung bathamduna chaba thakpa matamda haksangi khanse haiki Mahiroi singna laitike yamna haidabasu laishu khangdaba yade ngasidi achau exam thaduna thabak achau tawriba mayam pha ama laitike khaktangde haiba laishu de khangdabge khudam yamna thengnai Masi Toktanaba Tungda Hotakliba Mahiroi Shigna Honakadabane Haina Council of Health Secondary Education Manipur Kosangi Chairman Dr. Jingangbam Charana Pondokre Tawal Okramp Wangmatabadaleba New Era Higher Secondary School Ge Mangasuba New Era Week 2022 Ge Tarangaloinana School Asage Campus da Manamathumpa Yantopakaloinana Uzaki Nubitaramda Wafam Ase Dr. Jingangbam Sadana Athoiba mitung ko oina sadugiyara dun pondokibane ngasigi tharamaduda New Era Higher Secondary School ge Principal TS Kumarna Tharamapu Council of Higher Secondary Education Manipur ko Secretary Secretary CH Biren amasung JEO John 3 Tawalgi AI of School Khaidem Binodinina akhanaba mitung sengko oina sadugake Tarungi saduka ama oina school asina jahi kudingi putokpa Kontang Haina Mingtonba Magazine Volume 5 so ngasige athoiba mitung singna release to kibagaloinana school asige top 10 Mahiroi Sing Miss New Era 2022 Mr. New Era 2022 takraba masung sana khonabage atho ehan tanabada makong mathang takraba Mahiroi Sing desu manamathum singen thoke Jahi mangada ngaibi nupi mita ama achapot charuse haiduna pukraga phalan bikhibage mayuta wakan mifama macha thakre Hariba Thaudokasi Irelmung Police Station Akonba Muslim Kol Amada Thasagit Tang Tarage Nungtin Popong Tathokibane Thaudok Aduda Hagtheng Nana Chaneriba Mioi Adu Chahi Tar Mangarom Dangairi Pigli Binupi Mita Aduga Marimata
थोकपद नतना हेग युमथंगना लेबनीशु हाइरी हाइबा नुपी मचा अदु मबुक लेबनी अपोपा अपोपिना हतादा असानबा का लौदुना लेबनी हाइरी थोकदोक थोपा नुमित अदुदा नुपी मचा अदुगे मबुकना अपोपा अपोपिगे मनाक्ता चखिदबगे अचेंग बतंजा लौदुना चही तरमंगादा ngayiba nupa macha aduna achapocha si haina pokraga makong makhota punsinduना फलांबे खेबने हाइरे थोकदोक थोकिबा मतुंग का नुमित हुमनी लेरका नुपी मचा असगे प्राइवेट पार्टा ई थोरकपग लोइनना मबुक नाय हाइरकपदगे इमंग मनुना हंगबदा फलांबे ख्रे हाइबा खंगलपने हाइरे थोकदोक अदु थोकपगे पाव खंगबदगे नुपी मचा अदुगे इमंग मनुना इरंगबुंग पुलिस दा वाकके लोइनना थासगे तंग तरत के नुमिदांग दा चनरिबा नुपा मचा अदु फादना मखाताबा इन्वेस्टिगेशन तौननबा वुमेन पुलिस पोरमपाता खुसनख्रे थोकदोक असगे मतंग दा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इम्फाल ईस्ट ना सोकेस अमा लखोटबा हौख्रे हाइरे मधुकी मथक्ता था असगे तंग तना निम्पांदा जेनेस हॉस्पिटल दा डीएनएस टेस्ट तौरबा तुंगदा चेनरिबा नुपा मचा अदु जेजेबी की कोर्ट पुथोख्रे थोकदोक अदुदा चेनरिबा मियोय लो की थोंगदा चेराक फंगलु पोक्सो एके मखादा अचंबा वायल चथबिनबा लेकाय मेमना वकमी फमासी चथगिबने हाइरे कक्संग खुनाव कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के मेखलगा मरी लेनना थासगे तंग तरामपंदा कॉलेज असगे महिरोय नतबा मणिपुर के महिरोय लोप अमगे मियोयने हाइजन बसिंगना कॉलेज असगे ओजा खरा फुरंबगे थवंग अदुबो यानिंगदबा फोंदुतना महिरोय सिंगना वकन मिफम चथख्रे कॉलेज असगे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ममांग चथगेबा वकन मिफम अदुदा सरुकियारंबा कॉलेज असिदा क्लास 12 तमलिबी सापम सेल्पा कौबी महिरोय अमना फोंदरकपदा अखोइबो महि मसिंग तकबी तंबिरिबा लाइमंगने हाइना खंजरिबा ओजा सिंगदा खुद थाबिदुना असो अपान थोहनबगे थौदोक अदो महिरोय अमा ओइना थमोय सोंगना याजनिंगदे महि तंफम संख असि अकी अखंग याउदना तंगदु लेतना महि तमजबा पाम्बी कॉलेज असगे ओजा सिंगदा खुद थादुना फुबिबगी थवंक असि मतुंगदा अमोहना थोनिंगदबना मरी लेनबसिंगना मियंग संगबि हाइना फोंदोरखि थेंगनाम सोन सेंटर कौबा बिएथर सेमेस्टर तमलिबा महिरोय अमना फोंदोरकपदा इमा इपा ओइजरिबा ओजा सिंगबो फुबिबा हाइबा असि महिरोय अमा ओइना थमोय सोंगना याजनिंगदे ओजादा हेक्तम खुद थादुना फुबिबगी थवंक असि मखाताना कॉलेज असिदा मोहनना थोहनदनबा एखोय खुदिमंगना होनमिनेसे हाइना फोंदोके खोंसांग रेलवे स्टेशन द थमलेबा ILP पास ककफम अदुगुमना जिरबाम रेलवे स्टेशन द लेरिबा ILP काउंटर असिसु मपुंग फानबियो हाइना ngasi जिरबाम गे बाबुपरा द लेबा JCILPS जिरबाम ब्रांच ऑफिस दा पोमिसंग उनाबा अमदा JCILPS जिरबाम ब्रांच के कन्वेनर W डेमोटाना वफमसे फोंदरकिबदे मखाता नमहना हाइकिबदा JCILPS ना जिरबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस का खुसमनरगा ट्रेन के ड्राइव अमदा ngasi lakiba जिरबाम फावरगा खोंसांग का फाव चलिबा ट्रेन अदुदा यामलबा नन मणिपुरी सिंह यावरपा थेंगनै अमदि रिन्यू तौदबा रानादास असमदगिने हाइबा मियोय अमा ट्रेन तोंगदुना चंगे तोरंबदगे जिरबाम पुलिस का लोइनना फगत पंगमखि लोइनना खोंसांगदा थमलेबा ILP पास ककफम अदुगुमना जिरबाम रेलवे स्टेशन द लेरिबा ILP काउंटर असिसु मपुंग फाबा ONBU कैबिनेना वेस ईयर चही हुमफुमाथोय ओइरे हारिबसिसु यांखैदा ONBU हाइना लेंगा की पुनिन संगसलकले क्वारमकैटिन स्टेट बैंड वेलफेयर यूनियन के मेंबर संगबु टेम्पररी मार्केट ता चंगंदना लेरिबा अमदी यूनियन असगे लुसिंगबा यावना मेंबर संगबु खुलिंग बसिंगा लोइनना पुलिस ना ओट नाइरिबा असि अथुबदा चीफ मिनिस्टर अमदी मवट मिनिस्टर ना खुदक्तगे मियंग संगबियु नतबा तारगदी सिद्रिबा फवा चराय हनबगे खोंजंग संगसलगनि हाइना यूनियन असगी प्रेसिडेंट अल्बेदा देविना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पंगथोपा पमिसंग उनाबदा फोंदोक्रे मांगना हाई यूनियन असि रजिस्टर बॉडी अमनी लोइनना IMC ना सो सखंगदुना चे संग सबसाना पाइदुना फीथीदुना लेरिबने लोइनना कोर्ट के ऑर्डर अमनसो हंदकता नौना साबा टेम्पररी मार्केट ता चंगन रिंगैदा यूनियन दा खंगलंगदबने हाइना लेरिबने मरम मसिना लेंगा के फंगफम थोपा चपचाबा हग अदुमक लै
अदुबो मफम असिदा लैरिबा खुलिंगबसिंगा पुलिस का मानरगा लौतुनबा मानबा थबक चथदगलिबा असि लाइबक थेबनी अमति AMC ना कैथेना सगे मनुंगदा लैरिबा पोफम फंबी सिंह असि फजना स्क्रीनिंग तौदना मसक खंगदोलगा सिनेबिरम लबदी ngasi थोकलेबा खनाय चैनबा असि थोकलम लोइदबनी हाइना फोंदोखे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 1 नंबर 12 दा चथगदबा चौखत थौरांग सिंह पाइखनबा लुपा लाख तनमंगा हेनबगे सेंफम लाना लौथोख्रे मसिदा सेनेरबा सिंह लोगे मतुंगिना चेरक पिगदबने हाइना AMC 1 नंबर 12 के हानगे 1 मेंबर चांदी कुमाना ngase मणिपुर प्रेस क्लब ता पंगथोपा पौमी संग उनबद फोंदोख्रे मांगना हाई अमृत के मखादा 1 नंबर 12 ता चंद्रेंद्र पार्क सानबा थादरपा लुपा लाख निपाट लिसिंग मरभद्रा निथोई चद्रेट मरफुहुंदोई अमदी 15th फाइनेंस कमीशन के मखादा नोंग इसिंग योगदना थमनबगे पांदमदा वाटर सगे ओइना थादरखिबा संपम लुपा लाख मापंट लिसिंग कुंतरेट सुमना कुंट आकाश बिल ओइना सब कॉन्ट्रैक्टर गे मरनाई फुरिखाउद चंख्रे हारिबा सिंदरन पार्क असे क्वाकैटेन थोक्सोम लैकाइदा लै हाइना वर्क प्रोग्राम ददि यावी अदुबो वाटर असगी ओइनदी पार्क अमत लैते लोइनाना नोंग इसिंग योक्सनबने हाइना सेमगतले हाइरिबा nganapithong mapangi prokida retaining wall tawi हाइरिबा असेसु हानगी MLA लेखिद्रबा लाइसोम इबोंसागे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड लिसंगनि निपानगे मखादा सेमबलोइख्रबने असुना मियांगे पैसाबो लाना लानाई फुरी खाउदा संगसिलिबसिंग असगी मथक्ता टुंगी मिरोना प्रजागे सेमफम सोपै यादे खंगनबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर ना हिरम असिदा मियंग संगबिदुना अहकपल्लोगे मतुगिना सैराक पिबियो हाइना फोंदोखे कोविड मियंग थमदुना वैक्सीन पुथोकिबा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ना इंडिया गवर्नमेंट मसेंग यामदना HPV वैक्सीन पुथोकपा मतंग चहीगे अंगनबा मतमदगे हौरगनी हाइना टॉप ऑफिशियल अमना फोंदोरकले लेबाक्सगी वांगमदा थादोंनबगी दमक्तदे लिसंगनी कुनमरी फाउबा ngaibetari haina chief executive आधार पुनवालाना फोंदोखे मदुगिदमक्ता मिलियन डोज समागा यांखै हेना पुथोकपा मथौ तारि HPV वैक्सीन असे कैंसर लाइनांगाक तोनबा सिजनबा हिदाकने कोविड वैक्सीन पुथोकपदा वर्ल्ड की ओइना SII ना ख्वाइदिगे सवा मैन्युफैक्चरर ने आधार पुनवालाना हाइखिबदा मसंग यामदना अहनबा ओइना पुथोकलबसु मतुंग तारकपददि डोज मिलियन चामगा यांखैदगे चनि फावबा पुथोकनि हाइरे हौजिक सानबगी पाउदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन कक्संग सिंधुना लमजाउ प्लेग्राउंड चथरखिबा 28 KSIS लेहाउदेबी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2022 गेंगसी लोइशनख्रे लेगासिगी विनर YWU कक्संगना ओइख्रे सुपर डिवीजन लेगासी गेंगसी लोइशनबगी थरमदा हियांगलामा सबले कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA डॉक्टर राजेशमना थोइबा मिथुंगलेन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन कक्संग के प्रेसिडेंट KSIS इबोबिना थरमपो अदुगा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट M रतन कुमार वाइखोम जिला परिषद के सोंगथाम इंद्रजीत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोइस रोल कक्संग के प्रेसिडेंट डॉक्टर TH ओजित अमदी हियांगलाम जिला परिषद के नॉमिनी रतन कुमार खनबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुयाखे ngasi aroiba numita YWU kaksang amadi KMSW she karakanina final match sanaki match aduda YWU na KMSW she bo panjat manga suinoda maithiba piduna YWU na legasage winner oikibane winner oikraba team YWU gi panjat singdo jersey number 10 K8 langonba na minute taramari jersey number 18 KSS kantana minute kunitoi jersey number 13 K8 Johnson a minute kuntaruk amadi humpunitoy jersey number 24 Vandament Chiromna match loibage ahapa minute ahum satpade sankibane thasi ki tang tarani thodagi Ziribanggi Babapurada labor Jiribampa Higher Secondary School ge sanapungda tim tarina saruk yaduna all Ziribamba Sport Association sinduna chatharakiba Taratare Suba and Hari Charan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2022 ging ase Sanekiba match ta KSC na Jiri FA bu goal taramathoi sunoda yamna line maithiba piki hayengi match ta KMYC amadi Oriental Club na chanargane ngasigi match asida MD Abdul Hamina center referee Aziz Haidar amadi
Thangkhau Khump na assistant referee amadi ani oiki aduga fourth referee na Sachung na oiki. Tournament asi Jiri Bazar da leiba and Prem Sankar na mahagi leikidraba mapabungi mamingda kajaba tournament ni. Hauzak aroba da maroba pau amone pizari. Senapati district ase Nagaland ge konong Kohima te gitadana hiram kudinda sakotharang ki thabak pai khanaba lengang khanaba hore haina Chief Minister N Birena haikre. Kumbudra mapulak suba Free India ge anniversary pangthokre. Police Commemoration Day tharam pangthokna lekhidraba police personnel sangi mafamda haikale katamduna kai khunaba urkre. Loinana Kunsuba KSS Lehaudevi Memorial Super Division Football League 2022 ki winner YWU kaksangna oikre. Image PAODAM asagide matang asadaloichere meng tabiri basangbo amukahna kurumzari.